40 miljun sigarett kienu maqbuda mid-dwana f'4 containers fil-Freeport li kienu fi triqthom lejn il-Libja. Fis-qarrija, id-dwana qalet li wara ħidma koordinata bejn diversi taqsimiet ta' dwana fosthom il-Container Monitoring Unit, l-Intellectual Property Rights Unit u l-Scanning Team u li fija sar użu wkoll mill-iskanner tad-Dipartiment, ġew interċettati 4 containers fil-Freeport li nstabu mimlija sigaretti tal-kontrabandu. Kull container irriżulta li kien qed iġorr 10 miljun sigarett għal total ta' 40 miljun sigarett, jew f'termini li jinftehmu minn kulħadd 2 miljun pakkett ta' 20 sigaretti l-wieħed. Il-containers oriġinaw mill-port ta' Piraeus fil-Greċja u kienu fi triqthom lejn il-port ta' Miżurata fil-Libja. Id-Dipartiment ta' Dwana jinsab għaddej b'aktar investigazzjonijiet fuq dan il-każ u qiegħed jikkollabora mal-awtoritajiet internazzjonali. Sa dan it-tant kien ikkonfermat li sigaretti kollha maqbuda għaddew minn Malta b'kontrabandu u għal rappreżentanti legali f'pajjiżna tal-kumpaniji li huma proprjetarji tal-marki reġistrati ikkonfermaw li legalità ta' dawn il-konsenji. Huma kkonfermaw ukoll li tali importazzjoni tmur kontra id-dritt tal-proprjetà intellettwali. Il-kumpaniji proprjetarji tal-marki reġistrati mistennija jippreżentaw rikors fil-primawla tal-Qorti Ċivili.